Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka All India Trinamool Congress ha ka singi sajan kalayo ban penskem ya kinong ket kam ka North Shillong constituency ha ka bala jit ya ka kong Elgiva renja kum ka president. Ha ka jing Ïalam ka bala long hawa ingdo vice president ka sengkemi uba James S Lingdo ulawan ban penskem ya kinong ket kam jong ka block seng long kemi seng samla bat samla puli jong ka All India Trinamool Congress. Ha kani singi lawan bania donang ru unong Ïalam ki MLA ka AITC u Dr. Mukul Sangma. Ka jingjit ya ka kong Elgiva bania Ïalam ya ka AITC ha North Shillong kala long ka dak ka shin ba ka seng kan sa penyeng ya ka kum ka kertong ha ka election MLA House Nam Arhajar Arpulai na North Shillong constituency. Leader of opposition ngapen yakini paro nado ke blok nado ke mahila nado ke student body but ke youth body lapan scam ni di hakani kesi ka aru prakare umnai ni 8,000 arwah kublai sibol engke tok ke yang di paro umnai train untuk support nak benda kene kebahagiaan bat benda kene ke parti ke kublai sibol